Memo bi biara kwa ba edeba attention TV so ebusiafo attention TV de ode ya na ode asem cause de biara da ne nsema agitine ne ewe ye man Ghana mu ane man foforo so na ne bobo no ne aso no sokroje ade aba beda ya hwefo na ebusiafo ne nsema agitine ne ewe ye man Ghana mu ane se me de update ebrewo ene se ya nkasa ye sister ya de nyina e diamond Appiah aba bonte so kita Schnapp ne nkosia bo eye Naana brown pia oni ne kunu osinti omo mienu nyina na omo bra monten omo be kire ne baby pa omo sinti omo sesam be ma ene de ma ono ena afa esu no so omo link be ma krampo ede ma na ade asada na so be ma no crowd de no kompem na le wedwedwe mu di ama ne ho kronba ose pa se ono no betina no omo gu ne ni ma se de onye de biara da eti no from so omo bra monten embra mbekasa na se omo be kire baby pot enye sapa dia or the chiomwa enesa. Yankoni yankwaji insomi nchemu embra. Me bowutia. Me mowutia si mi ku because me mo nipa da na me kum nipa. Banana Gianna me de be bow no. Se mi ku fra asasi so ni ukun Santiago na kenfa so be wo mo so. Me bomu die bia on. Obi anso ntumi na ne Gianna. Because bosom na me ma me so be ma me dia bomu Gianna. Ye di ni bodua ye nane. Inti unim dia yama wo dia mama 3 days Ghana for na me witness na enye invitation onye police for invite you. There's a difference between invitation and arrest. Police for invite one be throw phone so aka actually say here also so and so police station to report it. This was not what happened. Baby where you be PK you be PK into there's a big difference now. Moving forward no ye didn't call do police station hall ero mutie nenum asem now first of all or recording ni kunu Santiago recording many of conversation abra menya away Santiago bebo audio no kro kan say one na kasa na me ka kire na say on recording inti no a criminal offense ewo on mani mrem. You can't record somebody without their consent. No one saying vim as about social media. One. Secondly, Papa mama recorded audio descending omo. Me descending omo no me catch omo say omo tie wi omo delete. Sa audio no kra omo bebo no ni kunu kwa don te jimifo no kan say an audio no descending o ka kire ye say ye tie wi ayen delete. Ba yen delete. Montio, I gave them instructions so omo tie wi a omo delete because my voice wom so for penin so voice wom. And I don't want a situation whereby my voice be ba bonting so for penin so voice be ba abonting. And me mom clear instructions. Say montie message papa no say me recording fan send movie am delete and also omo delete and also another offense. Other offenses they me try so but basically I don't think I'm a chain no until one month I said the entire my channel. Not what it's yamra do ye and it's yamra. Oh Ghana. And nunti and sa voice knows so I'm send the man ni na no obobo ni na so ya another offense. Inti Friday in the chain. When I me my friend me and I me ma me catch him say Diamond na ni kunu omo na mo omo ni ka pre. Womu ti uncompleted mu. The omu bedi kura no papa be mpa na na ehu omo chop money every week. Womu ni she. Fake eniyeme ya na omo ton. Business isu aje egu de dada. Enti we udi omu ko jina court. Courts besi omu. Ubesi omu for defamation. Courts be ka say betwa bo bia ma omu mfa mpata. Omu nye sike mchia. Enti it will be a waste of your time, your lawyer's time and everything. No, the best thing I'll bet me a point I'll bet in their fat or my fast on the say, the bomb because Ghana, dear, only no diabo. These were my mother's words. Or say Ghana for stroke diabo. Almost stroke me their mename. One, or my betty try and throw a goon who fin. Into me almost 3 days. And then Monday you may count 3 days next start church na Tuesday, Wednesday, Thursday. Me almost 3 days. And try na much time ye bebre, but me be ye a mube 4 bipe, and no na me feel say I am track here. A defame me. And trunk is and getting an enema sen quade, and no me fine answer. But men and trauma to charge me so bear 4 be a me, you know.
me mo 3 days so mo ankasa metina mo platform no metina otwitwa asantro no mo me kan che Facebook for say oh ensem wo ebe kan na ntokwa na ebi aye kum ene ebe kan bibia ma aye diamond ya ene kan ne wa nti aye ntro no kra bi enim na 3 days ne pa ho 3 days ne pa na wa me wa kasa wa metina o platform na wotina so twitwa asantro me kan no kra wo manana dia me bo no won dia me bo no won me mo dia se me kun o because obonifo wo enye nyame fe me mpe wo but dia me bo no won se wo ya nkamfa so be ba wo so dia me bo no kunu kofie champon no eti na me di Schnapp abeto no ma to Schnapp abeto fie na bo so na me se me fa mo dua no no nya Schnapp ni kohia o dabi o wono yamfa Schnapp ni kohia kra nko nanim ana yamfa friend se di bodua but me ma me se me to Schnapp ne chese me bodua ni via na me di ada na se edwe amaburu nkwasiafo mienu o Schnapp ana na me di da wase ni enti me to Schnapp ni nsi ho mama omo 3 days Tuesday Wednesday Thursday omo ankasa metina ho me kan hu no kre nsama me be bobo so ensam 4 na ma select one throw we be no mo tray we go throw we be dey do so do me na time in kan nyina but 4 intro number 1 na ni kru Santiago ebet na social media say omo na omo ma me mema omo na omo ma me da ma Appiah mema mema no omo ma me na dana na mema na ene makoda ade kra nche na ni kru say omo na omo ho pra na omo na si fina de omo do twediane di kra na omo ni bi no omo se omo na ma me mema na omo ma me bema na adana na bema na makoda, which is not true. Minim Naana since 2017 no Naana introduce anani kunu oneni kunu Santiago Jimmy phone omo introduce be me bia ma mid time o ma minini panin dating koda da munti atwi no minini panin dating ko twempena koda da omo introduce bia ma mid time ene ne koda da nti sa asem no be entro no be twa to me so ma omo from ene till Thursday omo metina ho no more retract it enye sa ediabo be su omo so Friday entry to su mienu na brown ni kru betina abonten se meti oluman bi bangalo mu oluman bi na ama me 1 room e woni fie na metim me ni ba bi me ye useless me more brata se na omo mienu omo mo bra na omo ti uncompleted mu no omo se meti obi 1 room mu me diamond so me jina Facebook ha ka se me fia metim eye fia documents ni bibia ye midimu e wa ban mu because ye ka se property obi dia eye wo documents e fia metim na kwala my son kraba hoda eye fia documents and everything is in my name because the property is mine minti obi afie minti akokra bi afie na mitimi akasa da ma Appiah me fie enti sas intro na mu betwa asa meti akokra bi bangalo mu no eno so mama from ene to Thursday isemu ya kwakwate ya kase sister ya Diamond Appiah ne benu isemu ya kwakwate ye no ya yo humesi siti ya mesi usika ne isemu no o try ya kase sister ya Naana Brown hu se isemu ya chese ne dumi ya jetine ne o sit Naana Brown ya no an sister ne twetwo mu ncho na senda wa babo ntina so baba yes ade afi from the friend and fame free and fan check etu no fenche no so on fame free ni tombra montin no be yi na no ebusi afoka isa high attention TV to baba homode aso be like wa share no comment e we videos ni na so no we di channel no adase e de actual for o yes aso na eradi asia e ade wo share mo bonti abomisa na ne frame ohima echa